Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papaghayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat manipod. Iti pagayam tayo ani Victoria. Iti Baguio City. Ako nana, Dear Mr. Lonely. Addaan ako niti asawa, ngamjak ammo, no ay ayaten nakpay nga ta, wenno saanin. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Victoria. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaumay ka man dito'y balay. Itala ang asim marungkar ka Umay ko la ipadama, nga agkalay sa ako, one friend. Talaga? Agkalay sa kan, Lina? One friend. Kat matulagan ti kalay sa mi ka ni Rudy inton Sabado. Oh, di nasayaan. Ay naragsakak para ken ka, friend. Siyempre, masapol at dumar ay kanto inton kalay sa. Talaga nga umayak Jacket din darayan ti kalay sam. Idin to ta best friend ka. Agyaman nak. Kat, kumusta matan ti relasyon nyo iti asawa? Nasaya at mat. Naragsak kami. Ngam, apay nga aging gaita kat awan pa'y anak yo. May satawan yun nga agasawa. Rumba nga adan anak yo. Ay, jakpay kayat ti aganak. Apay? Jak kayat ti agikat iti trabaho. Ngamin, no adan ton anak mi. Di kapilitan nga agikatak iti trabaho. Kasyak ti mga iwan iti anak mi. Kasta? Kasta nga minti ko na ni Romeo. Tanasay-sayaat ka no siyak mismo ti mga iwan no addan ton anak mi. Sana bali tadamot na talaga da trabaho yo kanila kay mo. Kat saanin anas kanyang trabaho ka? Wen ngam syempre, kayat kumatday tay adda ka bukbukudang akwarta. Ngam, kaanon to nga rod ang maaddaan kayo iti anak? Jak mo friend, addan tulat na. Victoria, bakit? Nakaturog ka din? Kaya't kunti maturog. Sumango ka man kanya ka. Di naktalikudan Di nakarapupan. Di ka mang singa, kaya't kunti maturog. Bakit? Kaya't kukuman na maagdanta iti anak. Ay, maturog ka kitin. Ay, o sige. Maturog ka nga rodan. Oh, agar mo sartan. Addi ti kapem. Ayun dayam, maladawak to nga agawid inton malam. Tadda overtime ni. Sige. No mabisin kanto, agluto kanto latan iti sidaam. Taadumat day to inapoy. Well. Makaamu agtumatan nga agluto iti sidaak na sumangpetak. Tadipay isong aramidam. Ay, at tuwing ti papaalam a files, Victoria. Hoy, girl! Ano na takit kita ma-video? Na nakaisam ka? Saan a video, Sati? Ay! No di kat ladawan dali na agayim ko kanti agbalin nga asawa na. Ano nga yun? Kita day to ladawan ti asawa na. Kita ekman. Ay! Gwapo! Ay na! Ay, nukas tala ti asawak. Uray, anakak nga anak. Ay! Anya? Uray, tinawin nga ganakak. Wano? Anya pa'y dita. Basta gwapo. No anya laditan ti sasawam. Ay, wen gayam. Ay, sika ngay. Kaano ka amaadaan iti anak? Ay, saan pa yung ita? Oh! Ano saan nga ita? Kaano? Inton bakit kanton? Basta, saan pa yung ita? Ay na! Imbag man tadi nakapilitin nila kay mo, amaadaan kayo iti Junakis. Awan maaramidan na, tadyak pa'y kaya. Oh my God, bakit? Masayan ka. Amok ngamin na nabanog ka nag-overtime. Alaman nga rod, mariknak at talaga ti banog ko. Oh, Victoria. Narakop nakmatan. Kailiw ka ngaminan. Sika talaga. Kunak man numasahyan na. Ngam arakupan nakmat gayam. Una, taasawa ka mata.
Di arakupan ka. Bakit? Kaya't ko kuma ang maaddaantan iti anak. Saan pa'y nga ita, lakay? Addan tulat na. Itan ti kayat ko. Basta saan pa'y nga ita. Siyak ti mapatulo, Romeo. Saan asika? Romeo, umay kan agar mo... Ha? Awan man dito'y silend. Romeo? Rimwar kadilatan adipay nagarmusar. Kandi pa'y nagpakada. Ay, baybay akman laan. Siyaklat ng ti agarmusar. Tadumar ayak iti kalay sa nilina. Apay, adi mo kadwa nila kay mo. Saanan? Busy iti trabaho na. Wingayam, at iti regalo. Agyaman na. Sa dino ti pagturungan nyo kalpasan ti kalay sayo. In kami ijay laon yun. Ada beach resort ti kabsat ni Mr. ko ijay. Kat ijay kami nga agbakasyon. Sige, ag-enjoy kayo. Agbakasyon kami biit. Kalpasan na. Agsubli kami manen iti trabaho. Naimbag ka pa'y tagbakasyon kayo. Ngam siya, hay, di kampay nagbakasyon nga oray na minsan lakuma. Kasaritam di asawam. Amang ano kayat yu ti sumurot kada kami ijay laon yun. Saanan, inton maminsan tulaangan. Kat ala, naragsak ka pa nagkalay sam, friend. Agyaman na, friend. Si Mangpet kagayaman, Romeo. Juan, Sige, tayo nakagluto. nanganakon. Romeo, mabit lang. Hindi na kun intal talag. Adoy ti tiya, uminom ka. Diyak kayat. Kayat konti agin na. Kumusta ti trabaho? Di nakasarsarita, nasakit ti ulok. Sige, mabit lang ang tailuta. Saanen? Aday wanak. Kayat konti agin na. Hoy, Victoria. Break time man, ang kakapi. Hoy! Why? Kaslag parparikot ka. Nilakay ko sa ati. Kasla di na kaya't akasarita. Saan ang matagtagari? Sala sumumbat no addadamagak. Hoy! Apay ngay! Nagbaliwan. Hoy! Amangan ki din sa bali a babae iti biyag na? Anya? Ay, amangan lang ko nak. Diyak imbagang adda. Sati. Ay natakwatan. Amangan no pod no. Kumusta kayo, nanang, tatang? Adda ginatang ko para kada kayo. Ay Aday. pagyamanan mi anak. Itaman pa'y apimbasyar ka. Wananang. Apay adi mo kadwa ti asawam ngay may. Sigud may sumarungkar ka kadwam lata ti asawam. Rimor itay agsapa asaan ang nagpakpakada, tatang. Katjak mo tinapanan na. Di na kun kasarsarita. Tanalabit agimuran kanya. Apay ngay. Kaya't naamaaddan kami iti anak. Ngam saan ko paya kayat. Ha? Apay nga minaya, adi mo pa'y kayat. Diyak kaya't tagsardeng iti trabaho, nanang. Ay, noan niya ti pagayatan ti asawam. Basta pagsayaatan nyo laki day. Diag tungpal ka. Basta diyak kaya't tagsardeng iti trabaho. Diyak kaya't daytay isulaang timang bangged. Ti kayat ko, adda kabukbukudak a kwarta. Apay, imimutan na kaya ti asawam iti kwarta. Tadi mo kaya ti sumardeng agtrabaho. Saan mo't kit di, nanang? Basta, diyak kaya't ti sumardeng iti trabaho. Ay, naanak ko, amangan no agbalin aparikot dayta. No di mo tungpalan ti kayat ti asawam. Bumangon ka ditan, Romeo. Nakaluto akon iti armusar. Sa anak nga agarmusar dito'y. Taapay. Awan ganas ko amangan dito'y balay. Anya. Ala, agpalas akon. Tas umra ka kon iti trabaho. Hoy, Victoria. Anya ti man panunutem? Maikulkuleng ka manen.
ko. Ni ka di manin lakay mo, natamnayan, ti panakilangan nakin ka? Ay, wan nga ron. Saanan amang mangan iti balay. Agawid lang ang amaturo. Ay na, kunakmat ngamin atakwatem. Amangan no da babae na. Sati. Ay, tinasayaat. Awagam iti cellphone na. Awisam amangan kayo iti restaurant. Ha? Ala, nawagamon. Apag iso, lunch breaken. Ingkay manganan aduan. Ala, mangan kan friend. Di mo matan garawan ti in-order mo akanem. Kasladyak makapangan, friend. Ay, alaki din. Amangan no, da sa bali akadwa ita nila kay mo, amang mangan. Amangan no, jay babae na. Iso adi naman lasong batan ti awag mo. Patyam ka di nga da babae nila kay ko. Ay na, anya nga yung ti kayat na asawan, ti kinatamnay na itakan ka. Oh, Sati. mangangkan. Amangan no, maladaw ta iya office. Sati. Ibusam da kita. Oh, Romeo, narabyan ka. Romeo! Ay, di nakman la sinubatan. Naglayon latan ijay silid. Surutak. Romeo, nangan ka din? Apay di ka sumungbat. Nangan ka din? Day, apay nga damalitam nga imay, Victoria. Anya di kayat asawan day toy. Ditoyak pay lang ang balay nga agnaad nanang. Panawak pay lang ang ni Romeo. Apay, nagapa kayo. Saan, nanang? Ngam, kaslang amin awan patag ko itakin ni Romeo. Di nakasarsarita. Kan kanayon amarabyan nga agawin. Amang ano si kamot ayan ti parikot. Iso akas ta di asawam. Nanang, Ay na anak ko, kinasaritam ko man, no anya ti rason adi nakakasarsarita di naksungbatan, nanang. Akasla di namang mangag ti bagbagak. Agsubli kay di balayo, tarisutan nyo, no anya banday ta parikot yo. Ditoyak pay lang ang balay, nanang. No ay ayaten nak ni Romeo, umay naksukunan dito. Saan? Nasaysaya at no agawid kan, tagsarita kayo anaimbag iti asawam. Oh, kasano? Alas 4, friend. O niya, rumortan? Agandor time tan? Sigurado ka kadi asumurot ka kanyak sa ati? Wen kuyugan ka. Mapantasi mo nila kay mo no rumor iti opisina da. Amangan kit din, no adamat babae na ijay. Saan sa laangan? Kasano nga rod amaamuan no da babae na uno awan? Agtalakak pay laki nila kay ko sa ati. Mamati ak nga umay naktumot lang ang sukunan. Adakan ka na ita. Alang nga rod, ituloy tanti agtrabaho. Apay adi ka pa'y lamapan maturog, Victoria. Ada ka pa'y dito'y paraangan. Kasla da urayam. Agpapaangin naklaang nanang. Ken sa anak pa'y ang makaturog. Kanayon ka nga agpuyat. Nanang, No saan ka mutla ang makaturog amang pampanunot iti asawam. Nasaysayaat no agawid ka laangan. urayak nga umay naksukunan ni Romeo, nanang. Di mo urayan asukunan na ka. Agawid ka laangan ta agsarita kayo. Tano di kay agsarita na imbag. Saan amarisot ti parikotyo? Nanang, Ala, panawan ka dito ayan titawa tay nakmaturugan. Umunag kanton. sige, nanang. Hoy, girl! Napuyatan ka manen. Di ka kadimat maturog? Wan nga ron. Amok ti makaga po. Pampanunutom nga minila kay mo. Mailiw ka kenkwana. Wan nga ron. Kailiw ko nila kay ko. Talo alawas adya ko nakikita. Basun mo Nagkuna nga min apimanaw kay Jibalayo? O anya nga ita? Di ka matla makaturog amang pampanunot kenkwana? Ngamdyak kaya ti agawin.
Urayak nga umay naksukunan nila kay ko. Hish, kasanun nga no, di nakasukunan. Saan man, umay naktusukunan day chay. Ay na, si kan tinagkuna akas laawanan patag mo kan kuhana. Sa ita, ibagam asukunan na ka? Ay na, girl, awan lat amokon. Sati. Angan sige uraim lata. Bareng pod no, amapan na kan tumit la sukunan dito nila kay mo. Nanang, talagang sakit di asaan na kon ngay ayatan ni Romeo. Kaputa dinak man la sa rungkaran dito'y balay. Imbagakbot ngamin kan ka nga agaawid kan, tagsarita kayo. Nanang. Amok nga awan panggap na amang sukon kan ka dito. Amok at ikinaawan anak yu tigapuna, no apay alimamiis kan ka ti asawam. Nanang. Agawid kan, tagsarita kayo ana imbag. Amok, nanang. Umay nagtusukunan ni Romeo. Malaan, adakan ka dayta. Urayam bareng mauray mo nga umay nakasukunan. Nagawid ak nga rod iti balay da tatang ko, ket aging ga ita, jak pa'y mauray asukunin nak nilakay ko. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Victoria. Agyaman ak pagayam Victoria iti daytoy apakasaritaam, nasaysaya at no agawid ka iti balayo kinilakay mo, tapagsaritaan nyo no anya ti parikot. Taawan ti kastay pagsaritaan ti anyaman aparikot iti nagbaetan ti agasawa. Tapno saan nga ad-adda akumaro. Solbaren, tapno maliklikan ti panagsina. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Victoria iti Baguio City. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat manipod. Iti pagayam tayo nga agnagan iti lolit adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Marigatan kamin iti panagbiag mi. Gaputa sadot nilakay ko nga agtrabaho. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lolit. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Anya, agsardeg ka nga agadal? Kasanulangan ti biyag mo do di ka matagadal? Diyak kaya ti rumor dito'y balay, mami. Amangan no papanawin nyo ni Marvin. Ipatay ko lakit din no papanawin nyo. Anya? Anya nga ron ti kayat mo mapasama kiti biyag mo? Ti makiin-in narakop latan kan kwa na iti inaldaw? Ni mami man. Kayat da ka apagadalan ngam di mo ba't kayat? Awan ti pabasulam iti udi na, no di si kamot laeng. Pampanunutan mi ti pagsayaatam ngam di mo ba't kayat? Diyak mayulo ti agadal, mami. Nang runa no awan iti danak ni Marvin. Taan niya lang arudan ti kayat yo. Papakpakan kayo laengan di ti balay. Insapulak ni Marvin iti pakitaggadan na. May sa helper iti hardware. Ngam dwa lang aldaw na nagikatan. Naimbag kumamot no nagagat iti balay. Ultimo agdalos iti ruot ni taparaangan kat di na pa'y maaramid. Mami. Nagposkol ti rupayo. Dagiti kakabsat mo, nagagat na nga agadal, kan nagagat na nga agtrabaho diti balay. Idento tada kayo. Di kay pa'y agsagad no jak ibaga. Nagpadaan nyo ka ni Marvin Asadot. Lolit! Ilukat mo teri daw. Lolit! Apay ka di, mami. Anyayater aramidan nyo. Imalaldawan ang nakapupok kayo dito silid. Apay adi kay rumwarta tumulong kayo ti trabaho dito'y balay. Wanan, di kay ungat nga ungat.
Day talamangan ti amo yung aramidan. Ala, ingkay tumulong ije kusina. Ayan ti asawam. Apayasa na tumulong diti kusina. Iso ti mang bantay kini Junjun. Kasi akong ti tumulong diti kusina, mami. Apayasaan nga iso ti umay tumulong. Diyak pa'y makita nga agtrabaho diti balay. Sipod nagnaad kayo ditoy. Mabain lang amin, mami. Mabain? Wano talaga asadot. Mami. Anya later aramidan na. Di na kadto pa'y matulungan nga aglabay ti kawasyo. Bambantayan na nga rod ni Junjun, mami. Kat si kalaaminan ti patodonan na. Di nanto pa'y mabantayan ang naimbag ti alikutag nga anak yo. Nat nagpay ti agdaan. Kat nagasgasan ti muging na. Di na nga rod na siputan ang nagturong ni Junjun iti agdan, mami. Wan ata day talag cellphone ter aramidan na. Hay, talaga lang amin nga alikutag ni Junjun. Hoy, Lolit, di mo man isakit di asawam apapakpakan laang. Ni mami man. Panamat. Sige, pumanaw kami laangin ditoy. Ingkam agnaed iti kalkalapaw asigod ang nagnaadan mi kini Marvin. Imbag ijay, taawan mang mangagmi asao. Makamuka, ngam awanan bibiyang kuken ka. Nakarit ka pumanaw? Di sige, kitaag man tilaing mo asukir nga inanak. Ada kayo manon diti kalkalapaw asigod ang nagnaadan nyo, Lolit? Kunak man no pagadalan da ka dagiti dadakkel mo, iso ang nagnaad kayon iji balayo? Wan, ngam, saan mi akaalaan ti ugali da ijay? Kanayon da kami nga ungtan. Apay ngay? Kagura da kami ngamin. Saan da kami akay kayat? Ay na, Lolit. Imposible mat kat kapamilyam ida. Hay, makauma ti panagsersermon da itinal daw. Ni ka di mamim? Wan nga rod. Sa bagay, maawatak matkit di no apay akanayon da kayo asermonan. Ngamin, di yo amuti agtrabaho. Kita amat ti kalapaw yo Kalapaw lang arodan, anagbasit adalusan, ngam nakawarwara pa'y laeng. Ha? Kita man tadataryo, agkakaiwara ti bado ti anak mo. Kastamot ti ay ayam na, agraman ti bote apagdidyan na, nakawara dita. Dita kaldiro yo, nakangisngisit, nakauguging. Kat mabalin mo kumamot nga is-isan day tapno sumilang. O, dita plato yo, saan pa yan naugasan? Anya laang ang tiraramidan yo. Masadutak ngamin nga agidaliman. O, ti asawam ngay, awan mo diti kalapaw yo. Napan ijay balayda, mapan agkid daw iti bagas. Awan ka di trabaho na? Awan nga rod. Aging ga ita? Awan pa'y natalgad at trabaho na? Simrek idi amaki karpintero, ngam nasakit ka no ti bagina, tunggal malpas ti trabaho da. Iso asaanan anapan pa'y. Katita, agsapsapol pa'y laang iti panggadan na. Ay, naimbag pa'y kanyak, tanagagat tinakiasawaak. Agkatawanan da ka ni Marvin. Ngam nanakam nga adayo ti asawa. Nagagatmat ni Marvin Day talaang tatalaga nga awan panggadan na. Ay, jaklapat dyan ang makapagbayag ni Marvin iti trabaho. Imbag pa'y nilakay ko Taoray mapanla makipurpur diya iti garden. Ngam saan kami mat nga agbisin. Makagatang kami lata iti gatas ti anak mi. Ala, kasano day to yan? Awan man gatasan ni Junjun. Sapay na ibusan ti kwartata, Marvin. Inak mangibaga kadananan ko. Kaano pa'y nga inikan na kaninanang mo iti kwarta? Ultimo bagas, kat saan pa'y nga agpabulod? No agpabulod man, umay namot lasingiran adagos. Makamukang arudan ang mga remedyo iti gatas ni Junjun. Di kamat ngamin mang sapol iti panggadam. Di kagdanag. At danto panggadak intun bigat. Imay ni Uncle Ben. Agtrabaho akan o iti garden da. Ni, kat nagsayatan ngay. Wen. Agtrabaho ako nintun bigat. Anya, umay ka manan mangibaga iti gatang mo iti gatas ti anak mo? Wan ko, mamami. Awan ngamin igatang kon. Tanaibos ti kwart nami. Ha! Nagpuskol pa'y laang ti rupam nga agkid daw kanyak iti igatang mo iti gatas ti anak mo. Anak dak pa'y lang. Iso at tulungan dak kumamat.
Napuskol a talaga, day tarupam. Takasta pa'y lati pa nagsasaom. Ala ka din, mami. Bayadak tumit lang. Pangalaam ko may ti pagbayad mo. Kat sadot mo't nagtrabaho di asawam. Basta, bayadak to, mami. Kakaasyak ti anak mo, Lolit. Kat kastoy ti maibagak. Agsubli ka dito'y balay akadwam ti anak mo. Ngam di mo isurot ni Marvin. Ha? Ngam no isurot mo ni Marvin, uray saan kayo ngagsubli pa'y dito'y. Anya? Diyak kayat apakanon ti sadot a tao. Sapay nagadumot nga rod ti kanon na. Mami. Pudnumat, nagado ti kabil na iti plato na. Sa inton maibos na, aghirit manan. Ako namlan mabisbisi na nakanayon. Akas na nadagsan ti trabaho na, idintutawan mo't nga rod ammo na nga ramidan. Mami. Agsubli ka dito'y balay akadwam di anak mo. Kat ituloy mo ti agadal. Siya kun ti makaamoy ti masapsapul ti anak mo. Basta ituloy mo ti agadal. Kumusta ti panakipurdiyam ijay garden ni Uncle Ben, Marvin? Ay, nagrigat ti trabaho. Nagrigat ti agsibog. Nagdagsan ti danom nga asiwan. Ano sama? Tapno adda sweldom. Awan tumanen bagas na yun. Kan gatas ni Junjun. Nasakit nga rod ti sikat ko. Ano sam nga rod? Takayat ko man tiyag trabaho. Ngam awan mat agaw awir kin ni Junjun. Iso nga ano sam tiyag trabaho. Anya, umutang kay ti bagas ken sardinas. Wan ko matata. Sana bali, tabayadak to inton agsweldo ni Marvin. Manaw, ti utang nga makilo a bagas. Uray 5 kilo ko matata. Kan sardinas matan kan itlog. Na, tani na yun naman ang ititlaw. Na yun ang paiti mantika, tata. Ha? Sana bali, tabayadak tumat laang. Ay, ala, pautangan ka. Laglagi pam, tagbayad. Wan, tata. Nakaumay ka man dito balay, Lolit. Ni, ubampay ta anak mo. Nakaturog samot. Wan, awan maaramid ko iji kalapaw. Isong imayak. Kasta? Ay, adda ka di mamerienda dita. Pag merienda anak man. Adamot kit di tayo nalingta kamote. Kan mang timpla ka iti Diyos. Hey, agyaman nak. Nabisi na anak anag na nga imay dito eh. Apay nga niya inmay ka. Adda ka di ibagam? Umayak la sumarong karaan. Ala, irwar mo na ati merienda. Ay, umay kalagayang makimerienda. Apay, awan ka ninyon. Adda saan kami mat amaaw-awanan iti makalikot. Nasaya at nakasta Ala, mabiit laang. Tamang isagana ak iti merienda. Uncle Ben, umay kuman alaan ti sweldo ni Marvin. Wan, ngam dyan nam ngal daw ang nagtrabahuan na. Talula ngal daw ti bayadak. Apay ngay, Uncle. Kasano, maturong mo di kalapaw no malpasan ti pangal daw. Di mo tumulong ang iti trabaho. Kwa, Uncle. Nasa una kanyak, nasakit ka no ti ulo na. Inal daw langit din na nasakit ti ulo na. Ay, nakakagpaiso ni Marvin. Ngam kaya ti aramid na. Sadot. Sagat no madama ti trabaho. Kung namblan masakit. Nakabumbuntog nga gungunay akas lama pilpilitan nga agtrabaho. Inana nga inana. Uncle. Itad ko ti sweldo na iti talungal daw lang. Ngam kayatin nga awatin nga agtrabaho iti garden ko. Ang mga no niya piti maramit ko. Uncle. Mabit lang. Inakalaan ti kwarta. Talong nga aldaw lang ang tinabayadan nga aldaw mo, Marvin. Tapasigmat ka nung amin a half day ti pa nagtrabaho. Tamat maturog ka iti kalapaw. Nadagsan nga ro ti trabaho. Nasakit ti sikat ko. Nukastam lang. Talaga nga agbisin tayo. Sikan na ti agtrabaho no kayat mo. Tasyak ti mga iwan kan ni Junjun. Di mo mat maiwanan. Kanayon nga addagas-gas na no sikat ti mga iwan. Awan nga ro ti magustuak at trabaho. Awan ngamin pagbayagam at trabaho, Marvin. Nukat adda mastre kam at trabaho. Pagamuan, taik katinda ka. Jack ngamin kayat ti addabos na. Ti kayat ko, siyak ti boss. Kasano nga roday tangay? Agistor talangan. Ingka bumulod ka ni mamim iti pagpuunan ta.
Mano ko mati kwarta ka sa pulam. Di mabalin na pagpunan iti store, mami. Tag-store kami kumakin ni Marvin. Ay, diyak kayat ngay gasang-gasat ti kwarta kada kayo. Awan pa nagtalag ko kada kayo. Da kayo pa'y nga awan amuna, no di agin innarakop-latan. Saan tak ka di atulungan, mami? Kas itimbagak, no agsubli ka dito balay akaduam ti anak mo, apuera ti kadandanam alalaki. Sige, siyak ti makaamoy ti amin ang masapsapol yung agina. Ngam no di mo kayat, awan bibiyang kon, makamu kayo nagdiskarte no kasano kayo adumuras iti biyagyo. Nga, mami. Ibagama makitagad ni Marvin, tapno da pagpuunan nyo nga gistor. Iti kasta, amuyo mo't asalibot-mutan. Tano saan nyo nagbanugan ti pagpupuunan nyo? Diyak lapat siyan ang mapadurasyo. Ama nga numabangkrap pa'y adagosan. Ay, nagimot kayo matan, mami. Uray anya ti ibagbagam, saan ka ngaikan iti kwarta? Diyak kaya ti agsubli dito yung balay. Adyak kadwa ti agamak, mami. Pues, makamu kay ti biyag mo. Ibantay mo ti bagim iti sadot akadandanam. Ngabjak kayat nga umay kagkid daw iti bagas ditoy tapagsasawan kalaang. Mami. Saan ka naimot? Amom day talolit. Ngam talaga adyak magustuhan tinakidan na am alalaki. Sadot! Jak amono anya ti aramidak Mr. Longley. No surotek ti kayat dagiti dadakkel ko, agin na dayo kami kinilakay ko. Ay ayatak unay, ket jak kayat nga agin na dayo kami. To'y pagayam mo, Lolit. Lolit pagayam ko, addaken ka ti amin a pangedeng. Iti umno nga aramidem. Biag mo dayta, ket awan sabali nga agikideng iti aramidem, no di si kamat laeng. No pay kasta, kastoy met ti makunak. Basta ti panunutem, ket ti pagimbagan dayta anak mo. Asaan ket atiriknam laeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Lolit. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos ken insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket manipod. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan asanya. Iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley. Kayat kon nga isina nila kay ko. Gaputa awanen panagayat ko ken kuana. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Sanya. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Longley. Naragsak ka kadi, nakikalay sa kanyak. Wen, Benny, nakaragragsa ka kaunay. Agyaman na ka. Ay ayatan ka unay, Sanya. Day tatiga po na ngayong kalay sa kaadagos. Tadyak kayat nga da makagaw kan ka. Ay ayatan ka mat, Benny. May sakla nga man nalon. Ngem, ikarigatak nga ipahay ti amin na kayat mo. Umdasan kanyak ti kinapudnom. Nakurapay man ti adda pa nagbiag ta. Tinaskan kat naragsak ta. Agyaman ako na ya. Agtinulong ta. Tapno agbalin ang naragsak ti bangunan ta a pamilya. Inako ni Jigardin Sanya. O sige, isurot konton ti pangaldawan ta. Agluto ak iti naimas asidaan. Alangarod, orumwara kon. Agan-anad ka, lakay. Oh, Lily, nakaumay ka man. Nasapa pa'y ngam imay kan dito'y balay. Magagara na kamin amang ipakitakan ka itiladawan mi iti boyfriend ko. Sino? Diya ka na yun mo aka video call. Wen, mabit lang ta ipakita tiladawan na. Kita ang tiladawan mi adwa dito cellphone ko. Ha? Ni, nataergaya ma talaga? Taga ano itayen? Taga di ta kabangibang nga ili. Sinong bata kung tidak daton na nga ayat. Italaang asinong batam?
Idida mo ang nakita kami ti personal. Impod no naman hindi pa nagayat na kanya. Ngamjak pala sinong batan. Pinaliiw ko pa eh. Taama nga no saan mat anasaya at ugali na. Kat iti pa naglabas ti bulan. Iti makitak anasingpet. Sinong bata kon? Kat, kaano nga agkalaysa kayo? Ay na, narigat ti agdarasudos may papan iti dayta abanag sanya. Ha? Kan kaano lang, day di pa nang sungbat ko kankwana. Ita, kalaysan ti bagbagam. Ay, saan pa imot Kasanon no isingasing na ti panagkalaysayo. Oray isingasing na, tadyak pa imot kayat. Apay mat. Kasi tinakunak, narigat ti agdardarasudos. Nasken apaliiwak ana impag ti ugali na. Narigatan ti agbabawi iti odi na. Ha? Wen anya nga iti amok, nga amang ano seloso matgayam. Wen no managing bubukod. Narigatan, friend. Sige, mantan. Sapay ko mata magustom day ta si daan. Magustuhan. Tanalain ka mat ngagluto, bakit? Agyaman na. Ala, mangantan. Katulungan kanto dito garden. Saanan? Amangan nung umisit ka nung mainitan ka. Agawid kang tulangan. Sige. Ijay kalatan balay. Baya masyak tagtrabaho dito'y garden. Sige, sikati matong palakay. Alang arudan, mangantan. Amangan no agbao ti makan. Nay, kunak no asino itahayin ti masabat ko. Si kamit gahayam san niya. Nagapam. Ije garden ni Benny. Napan ko imbalunan. Nag-sweet kayo umatan. Sabagay, kas asawa yung amin. Kaya't mo asawan? Saan kami ton asweet no agbayag kami kas agasawa? Saan matkid di akas tati kayat ko asawan? Bilibak at talaga kan ni Benny agayam ko. Ngamin, kasungsungbat mo lakan kwa na. Ngam nagkalaysa kayo na dagos. Imbag man takas ta. Ha? Kat, adda ka di pa di iti dayta? Ay, awan. Ngam, apalak lang ni Benny. Tasyak, uray kayat kung ikalaysa ti kayan ayat ko. Ngam, di na pa'y kano kayat. Apay? Nasken kano ang makaurnong kami pa'y. Narigat kano, no agasawa kami, ngawan ornong me. Sabagay, husto ti kayan ayat mo. Sige inakon, sanya? Sige, tainak matan. Iti tuno ti sao ni Dondon. Kas na ibagbaga na ang nagdarasudos kami ka ni Benny ang nagkalaysa. Sabagay. Oray kasta. Taay-ayatan mimat ti tunggal maysa. Anyat mapaspasama ka. Apay ngagduldulok ka. Nasakit ti tiyan mo, bakit? Maditi rusok ko. Basta, masikog kan? Ha? Kuyugon ka. Agpakita ka iti doktor, sanya? Manon abulan, sipod nagkalaysa kayo kini Benny, sanya. Ngamsan ka kadipay nga aginaw. Masikugak nga ruden, nanang. Kasta, ay nasaya at maadaanak ton iti apaw. Ne, apay. Kasla mapukpukaw mo ton, di pa nagayat ko kani Benny. Wan nanang. Aslawanan marik na ka pa nagayat kan kwa na. Ne, apay ngay akasta anak ko. Basta ka sa tiriknak, nanang. Kasla kayat kun nga isina. Ay, saan amabalinti kasta anak ko? Agasawa kayon. Kun, masikog ka pa yun. Mabalin ka di tuyak pala ang balay nga agnaed, nanang. Anya, ay saan amabalin Anyan tulaangan ti kunaan ni Benny. Nagdakkel di balay ita pag naedan nyo. Ita, umay ka agnaed dito. Nagbaliw nga rudan tiriknak ka ni Benny, nanang. Maslawanan riknak kan kwa na. Ay saan akasta Kun nalabit agapula dayta iti panaginaw mo. Nanang. Nasingput ni Benny anak ko. Nagagat pa'y. Isungarud anak kabalay da iti dakkel. Tanagagat nga agtrabaho. Sapay kasurun ko no kasta ag-agkanak ni Benny, nanang.
Isu nga rod nga amangan nuga pula iti panaginaw mo dayta. Ay, saan, nanang? Talaga na ikatan ti panagayat ko kankwana. Adtoy, ada ginatang ko aparakan ka. Cake, tay paborito ta. Agyaman na. Naimas day ta a cake, kan saan unay anasamit. Agyaman na kiti sa sarungkar mo, Lily. Wen, nabayag adi ka nakita. Iso sinarungkaran ka. Uy, dakulan ta tiyan mo ah. Kabulanam samit ton. Wen, kabulanak at talagan. Addan anak yu kan ni Benny. Uy, may saakton aninang ha? Areglado. Sikat ti number 1 aninang. Ay, heron pumlaang. Kat si Kangay, awan ka di pa'y panggap yung agkalay sa iti boyfriend mo. Kaya't nang akalay sa kami. Jak pa'y la kaya? Saan pa'y nga itati umno agundaway? Apaya saan? Wan Jak kaya ti agdarasudos. Naskan nga amuak pa'y anaimbag ti ugali na. Agkalay sa kami to siguro. Kalpasan ti talo atawan. Ha? Talo atawan? Wan, at least. Naamuak tumat siguro ti amin akababalin ti boyfriend ko. Sa bagay. Husto ka, Lily. Amom ka di. Awanan panagayat ko ka ni Benny. Anya? Wan, Lily. Naikatan di panagayat ko kan kuana. Ni, apay ngay. Impagarup ko no ay ayatak idi. Iso nga idi ko na nang agkalay sa kamin. Nagwa na kadagos. Kasta tirik na kita. Talaga asan kun nga ayatan ni Benny. Kayat kun tiyag na ijay ang dananang. Ngam dinak mo't awatan ni nanang ijay. Nasken ka no akadanak latta ti asawak. Wan nang runa ta masikog ka. Kayat kun ti pumanaw di ti balay mi ka ni Benny, friend. Ay na, friend. Di mo araramidan ti kasta. Isuday ta ti pagbut nga san niya. Adyak kaya ti agbabawi iti udi na. Ay, parikot ko ita da ito eh. Tima ko na, saan ka apumanaw? Nang runa ta adanton anak yo. Ti aramidam kit di. Kat adalam, no kasano ang mapasublim ti panagayat mo iti asawam. Awan makunak ka ni Benny, friend. Nasingpad ti asawam. Kat no panawam, kasano kayon iti anak mo to? Friend, ikagumaam nga isubli ti panagayat mo iti asawam, friend. Ipagpagapom iti agbalinto nga anak yo. Ay, ayatin na ka ni Benny. Kat isulaan ti mabalin ang makatulong kan ka. Nang runa pa'y, takabula na mo. Lalaki timpas ngayon mo bakit? Nakaturog. Anya ti kayat mo kanan bakit? Kayat mo ka di dahito insangpat ni nanang alugaw. Diyak kaya, di nakasarsarita. O sige, maturog ka latang aron, bakit? Adda kayon dito'y balayo sa niya. Inaldawak laengan nga umay dito'y tapno aglaba. Tasaan amabalen nga aglaba ka. Naskan nga agtanggad ka, anak ko. Di pa'y lang amin ijabalay tayo tinagdiretsuan tayo manipod ospital. Apay adito'y pa'y laang. Kat dito'y nga rod balay ti asawam ti pagnanaedan nyo. Di rumbang nga rod adito'y kayo nga agdiretso. Diyak nga rod kayat dito'y nanang. Di ka man. Nagapura ka anak ki asawa sa itakas ta ti aramidam. Nanang. Di mo dadaulan ti relasyon yung agasawa. Imbagak mo ton ti makagapu, nanang. Tanya ti planom. Makiasawa ka manan iti sa balay? Saan nakasta, nanang? Ay sumardeng kan. Anya pa'y lati sa pulam kinilakay mo kat nakasingsingpot nga asawa. Nagagad. Ano mabalin kat di nakapagtrabahon iti nadagsan. Nanang. Ay ayatan na ka ti asawam. Day talaangan ti panunutom. Anagasat ka, gaputa iso ti naasawam. Nanang, nanggag ko ti panagsarita yo kanisan niya itay. Iso sinurot kayo dito balayo. Ay, nangagmugayam. Anya ti kahit asawa ni Sanya. Ay, tikunan na kanya.
Kat naikat kanun ti panagayat na ken ka nga asawa na. Kat no mabalin ag naid kanun dito'y balay mi. Panawan na kan. Anya. Wen baro, kasta ti kunana. Ngam binagbagaak asaan ang maiparbang apumanaw iya balayo. Indo kasta. Saan akong ngay ayatin ti asawak? Ang iti anya rason. Basta kasta ka no tirik na ita. Ngam saan ka kumaamaupay, baro. No di kat aramidam ti amin, tapno agsubli ti sigod a panagayat na ka. Saan mo nga itulok nga agsina kayo? Kasta tinasaw kanyak ni nanang mo, hindi nagsarita kami sa niya. Isutin mo na kinasaritak. Takayat ko amamuan. Noon niya tikayat mo asawan iti ibagbagam kan ko na. Mas daawak Apay pala anapan mo kinasarita ni nanang. Di mo pala dinamag kanyak. Ibagak mo't katipod no. Sonya. Wan, idi pala ang anaikat ti panagayat ko kan ka. Isumit lagayam analamis ti panakilangan mo kanyak. Di mo pa yan kayat ngagsango tamangan. No dadamagak. Makapungtot ka asumungbat. Tagayam, di na ko nayayatan. Itatanaam mo amon. Mabalin ka din nga itulod na kami ka ni baby ije balay. Ta ije kami nga agnaad. Anya? Diyak kaya ti agnaad dito balayo. Agawid kami ka ni baby ije ayan dananang. Taawan serbi ti panagasawa ta. No si kalaang ti agay ayat. Saan kan nga ay ayatan, Benny? Imbunag ko amin ang dagiti kawas ni Sanya nanang. Inyag ko amin nandito'y. Da kayo pala ti makamo ka nakuhada iti anak mi. Benny. Sige, mabalin mo ti pumanaw, Benny. Ala, anya nga rod no kasta. Ngam ni Benny. Adda responsibilidad mo kadakwada. Di mo liplipatan dayta. Uwan nanang. Ala nga rod. Pasensya kan iti asawang baro. Maawatak nanang. Ket, sandak ko maaparita namang sarong karkadakwada. Wen baro. Silulukat lat tatiri daw may para ken ka. Itatanda kayon dito'y balay Sanya. Anya tirik nam. Saan ka kadi ama konsensya anang panaw iti asawam? Nanang. Unay matanday ta. Nakaan-anos ti asawam. Ngam kastakit din ti iso papak mo kan ko na. Bay andak kumapay nga agyan dito'y balay. Kayat ko ti agpanunot ana imbag. Tanya ko mati panunutam. Numakiasawa kay ti sabale. Kasta. Ni nanang mat. Ibagakken ka Sanya. Iti ka nito ang makiasawa ka iti sabali. Pagbabawiyam to iti udina. Ngamin awanen ti makunakin ni Benny. Ipatpatagken ay ayaten na kaunay. Agasam day ta. Ipaay na amin akayat mo. Ultimo agluto iti balayo. Aglabah kanda dumapay. Kat ison ti mang trabaho. Idinto tasika, agsel-cellphone kalata. Anya nga rod nga iti mabalin ko, kat naikatan ti panagayat ko kan kuana. Ay kalukwan day ta. Ha, awan kat panunot mo day ta ti amo. Aday niyag ko may sakaban na bagas. Ken, kasapulan nyo iti kusina, Sanya. Ikang kamat iti kwarta, para iti kasapulan nyo iti anak ta. Benny, kaguranak ka di? Saan ka kagura? Tayayaten ka. Maklon ko di na kun ayayatan. Ngam awanan nyaman na kanyak. Awan mo't mabalin ko, no kasta talaga tirik nam. Basta tipak pakasik. Di nakparita namang sarong karkada kayo iti anak ta. Sige, umanugot ta. Ket urayak ti gundaway ama ayat nak asipubod no. No kasapulan nga arman kamanan. Aramidak. Bareng maayat nakpay, Sanya. Benny. Agan ano sak. Aging ga ama ayat nak. Aging ga ita Mr. Lonely,
jak mapasubli ti sigud a panagayat ko kinilakay ko. Isu ano mabalin, kayat kon nga agsina kami. Tuy pagayam mo, Sanya. Agyaman ak pagayam Sanya iti daytoy apakasalitaam. Saan ngamin anasaya at ti agdarasudos iti panakiasawa. Nasken apaliiwan pa anaimbag ti tunggal maysa, no awan to kadi ti pagbabawian iti udina. Ala, sapay ko ma, tamarisutto ti parikot kada kayo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Sanya iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Longley. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.